Re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT ditabeng tša bošegombjo re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. Online tšedi ya re tshwenya ka re o dokuma ba re ke nna mme a ke ya sekoloni and then a ke tsebe gore o tsena mo online ke tsena bjane ke dia bjang ke tshwanetse ke patele motho yo mongwe o tsena online. Tlhobaelo ka ga go tlala wa go falala dikolong go ingwadiša morago ga nako le methaladi e metelele letšatšing la mathomo la go bulwa ga dikolo lenyaga. The court did not change the signature requirement as it relates to unrepresented parties. Dingangišano ka ga melawana ya mesaeno ya bonkgetheng dikgethong tša 2024 e gare e loela pele kgorongtsheko. I think the coach of Mali saw what he had to do, and they were stronger in duel the second half. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o re sehlopha seo se tlaišitšwego ke Mali ka dino tše pedi go lefela se swanetše go fenya papadi kgahlanong le Namibia ka Sontaga go ba le sebaka sa go fetela go tša mantšhano. Batho bešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Tryphosantswelengwe. Go tlala wa go falala dikolong go dira dikgopelo e se ka nako le methaladi e metelele ke tše dingwe tša tšeo di bonwego le hono ge barutwana ba go feta dimilione tše 13 ba bula dikolo go ralala le naga ge a be a hlapetša dikolo tše mmalwa ga rankua ka leboa la Pretoria. Tona ya thuto ya motheo Enje Motshekga o re kgoro ya gabo e komana madula a bapile go lokolla dipoelo tša barutwana ba mphato wa marematlou a re lebeleleng tša ge go bulwa dikolo ka Gauteng le ditikologo tše dingwe ka nageng. Tše ke ditiragalo tšeo ba bangwe ba badudi ba itemogetšego tšona letšatšing la mathomo la go bulwa ga dikolo go ralala le naga. Sekolo se se amogela bana ba 2,000 efela ga bjale bao ba amogetšego sekolong se ke ba 2,400. Ngwago la kgoro ya thuto e tshepišitše go fa sekolo se mašeleleng a tlalletšo go aga diphapoši tše dingwe. Online tšedi ya re tshwenya ka re o dokuma ba re ke nna mme a ke ya sekoloni and then a ke tsebe gore o tsena mo online ke tsena bjane ke dia bjang ke tshwanetse ke patele motho yo mongwe o tsena online. Ke le ko magaeng and then ko magaeng ga o ne motho a tla salang le bana so tshwanetse ke be le bona mo he ke na le bona mo he ke batisa mo sekolong ke kry gore he re fitlha ka mo sekolong ba tla re botsa ka yona online eo. Molekgotlapetiši wa thuto Matome Tšilwane o hlole a le ka go rarolla mathata a dikgoba ka dikolong. Tšilwane o re ke dikgopelo tša go feta 2,276 tšeo di dirilwego le go fetišwa online le ge go le bjalo o tshepišitše go tla ka tharollo ya bothata bjo pele ga ge beke ye e fela. Ge a bolela ka sekolong seo se sa tšwago mpšhafatšwa sa dithuto tša godimo ka garankua leboa la Pretoria, tona ya thuto ya motheo Enje Motshekga o re ba itukišeditše ngwago wa dithuto wa 2024. I want us to look at teenage pregnancy. I want us to look at violence and bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners, so that if they have difficulties, we should support them. The well-being of our teachers, also to see if we can support them. Le ka morago ga ge dilo di sepetše ka thelelo letšatši la mathomo bothata bja dikgoba e sa le tlhoba boroko seo se bone ka belabela profenseng ya Limpopo sekolong sa dithuto tša godimo sa Raeleng mo batswadi ba belaelago ka tlhokego ya diphapišo tša borutelo. Sekolo se se agilwe ngwageng wa 1992 gomme se na le diphapoši tše 10 tšeo di hlathilwego bjalo ka tšeo di sego ja bolokega. Ka Mpumalanga dithuto di thomile gabotse le ge go le bjalo bosenyi ka Marite Bushbuck Ridge bo ama gampe tshepedišo ya dithuto. Ngwago la barutiši ka sekolong sa Moduping ba ile ba tšeelwa dithuto tša bona morago ga go šupjwa ka dithunya go eletšwe ga bjale ke ya gore bana ba rate thuto go na le bosenyi. Ka KwaZulu-Natal dikolo tša go feta 6,000 di tšwile e se ka nako ka lebaka la maemo a boso. Kgoro ya thuto ka profenseng e ntšhitše tsebišo ya gore barutwana ba lokollwe e se ka nako e le ka lebaka la temošo yeo e tlišitšego ke ba ditirelo tša boso ya legato la bohlano la dikgonagalo tša dipula tša matlakadibe. Go sa le bjalo dikolo di butšwe gabotse ka thelelo ka dikolong tše ntši ka Free State le ge letšatši la mathomo le be le sena ditšhitišo go tlala kudu le go hweletša barutwana dikgoba tša go ithuta ke tše dingwe tša ditlhohlo tšeo kgoro ya thuto ka Free State e bego e swanetše go šogana le tšona.
Letsatsi la pele sekolong le ne le tletse ka thabo le tjantjello ka ha barutwana ba le malala a laotswe ho qala selemo se setjha sa dithuto. Dikolo ha di a senya nako, di qadile ho ruta ka letsatsi la pele. Ke itumetse thata fela go na le letshogo le le rileng gonne go tletse mo sekolong ene ntho dithuto tiro e ntsi. Ke ikutlwa ke le motlotlo haholo hoba ke pasitse ke kgonne hore ke tswellise thuto tsa ka pele ke mo tsatsi lena le ke le batla ke le fitlhetse. Le ha dikolo di butswe sebaka ha se a lekana bohle. Batswadi ba bang ba ntse ba batlana le dikolo bakeng sa bana ba bona. Ka bo madimabe ba bang ba rekile diaparo tsa dikolo tseo ho ka etsahalang hore ba se amohelwe ho tsona. Ona kena motshabi wa ba fumana sekolo ka mana ka tlang ba ga neng ngwana o ntho ba mo fumanetse sekolo ha re ya se ngwana o sa le waiting list ngwana sa fumana sekolo ne sa le ke apply tlo ka june ka tleha. Lefapha la Thuto le re bohle ba so fumane dikolo ba tla thuswa. Batswadi ha jwale ba iswa dikantorong tsa lefapha tsa province hore ba fumane lenane la dikolo tse ntseng dina le dibaka. Ditoropo tse kang tsa bo Bloemfontein le tse ding tse kgolonyana ke mo eleng batho ba fallela teng ka boholo mme dikolo tsa rona ha di kgone ho jara dinomoro tse leng hore di tla le batho bana ha ba ntse ba fihla. Lefapha la Thuto le netefaditse hore hona le dikolo tse tla phethelwa tse ntseng di tlasa kaho. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Ka go le lengwe letšatši la mathomo la dithuto ga se la sepela ka tshwanelo dikolong tše dingwe ka Northwest. Sekolo sa tlase sa Masamane dikilomitara tše lekgolo ka ntlenyana ga Mahikeng ka Northwest ga se sa bulwa. Batswadi ba tswaletše sekolo seo ka ge ba lla ka dilwana-lwana tše mmalwa go akaretšwa dintlwana tša go tshwela mare tšeo di sa hlwekago ga mmogo le meetse a go nwa a boleng bja tlase. Sekolo sa primary sa Masamane se tlhagelela gape kwa setlhoeng sa dikgang. Ngogola batsadi ba ne ba tswala sekolo dibeke di le mmalwa ba ngongorega gore go na le dintlha tseo di sa rarabololwa ke ba Lefapha la Thuto. Mongwe wa baagi mo kgaolong eno a re ba lefapha ba retelelwa ke go samagana le mathata a didiriswa le dikago tseo di netseng kwa sekolong. The reason why bana ba sa tla sekolong today is because last year October the Department of Education promised us that they will be renovating some of our classes, and then we were waiting for some answers from them. We didn't receive anything from them still today, and then the reason why is because we don't have the toilets at the school. We don't have water at the school. Bang ba re ba utlwisiwa botlhoko ke gore bana ba bone ga ba ya sekolong mo letsatsing la ntlha la go bulwa ga dikolo. Ke utlwile botlhoko thata. Se ke utlwile botlhoko mo e leng gore ngwana ka ene le jara ya gagwe ya ntlha a tla sekolong. Ne ke sa dumele gore e ka re ka January yana bana ba sa tla mo sekolong. Ga ba gare ba Lefapha la Thuto mo provinceng ba re ba tla etela sekolo fa gautshwane. Diripoto tsa gore go tswaing go na le sekolo sengwe se leng gore bana ba ntshitswe mo dibeseng ke bangwe ba leng gore ke borra dikontraka ba dibese. Ka ba Lefapha la Thuto ga go nna le mathata mo dikolong dingwe le fa go le jalo go nnile dikgoreletsego kwa sekolong sengwe kwa kgaolong ya Tswaing ka ntlha ya dikgogakgogano malebana le dipalangwa tsa barutwana fa dikolo dingwe mo provinceng di sentswe ke diphefo tse di maatla. Thabiso Mos, SABC News, Masamane. Le sa amogetšwe mmagongwana wa mengwaga mehlano yo a nago le bothata bja go kwa gabotse ka lebaka la go hwetša kgobalo ya molodi wa tsebe o re ke mathata go hwetša sekolo sa ditefelo tša fase sa morwedi wa gagwe ka Gauteng. Ke dikolo tše pedi fela tša mmušo ka profenseng tšeo di hlokomelago bana bao ba nago le bothata bja go kwa. Kgoro ya Thuto e re e tla thuša mmagongwana go hweletša morwedi wa gagwe sekolo. Kganya Molefeo dingwaga di le 5 o belegwe pele ga nako ka nako ya leroborobo la Klebsiella kwa bookelong ba Dr. George Mukhari ka 2018. O falotse fa masega a mangwe a sa tswang go belegwa a ne a tlhokofala. Ka nako eo Kganya o nnile le bogole jwa kutlo ka ntlha ya kalafi e dirisitsweng go samagana le Klebsiella. Medication o ne ba mo fa ona no le too strong for yena, so medication o ne ba mo fa ona wa mo damage ditsebe.
Mmaagwe a re wa kgaratlha go bona ngaka le sekolo sa bana ba seemo se segolo mo metsesetoropong ya Pretoria. Jaanong o duela diranta di le 5,000 tsa tuelo ya sekolo le 2,000 ka kgwedi go duela sepalangwa go mo isa kwa sekolong sa private kwa Pretoria East. He dikolo di le gautshwane re ka kgona go kry-a le di-stats from dipetlele tse di leng gautshwane gore ba tlise bana ko dikolong tsa rona go thoma ka di-grade R preschool and then at least le ka ba grade 1 to grade 5 ge. Lefapha la Thuto mo Gauteng la re ke dikolo di le 2 fela tsa barutwana ba bogole jwa kutlo ka gonne ba 332 fela ba ba tlhokang sekolo sa barutwana ba ditlhokego tse di kgethegileng mo profenseng. She is in Mabopane and we can't use Philadelphia because the child will then lose, potentiality of a skill that might be harnessed because Philadelphia it's only sign. Mmaagwe Kganya o ikuela go batsadi ba bana ba ba mo seemong se se tshwanang le se gore ba senke kgakologo go tseneletse pele ga gore bana ba bona ba romelwe kwa dikolong tse di kgethegileng. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Bjalo ka mehla re khopetse sa mafahleng a gago gore le hono ke letšatši la mathomo la go bulwa ga dikolo semmušo go ralala le naga. Ra botšiša gore na ke ditlhohlo dife tšeo o itemogetšego tšona le gona di ka rarollwa bjang. Letlakaleng la Facebook Eli Tshweni o re tlhohlo ke batswadi ga ba ele shedi polokego ya dikoloi tša go rwala bana le gore mootledi ga se motho wa madila goba o seemong se se botse sa go otlela gape le gore koloi ya go rwala bana e loketše tsela. Mafirišo ke yena o re re itemogetše gore bana ge ba tswaletše dikolo ba tswaletše le dipuku gomme phošo ke ya rena batswadi re swanetše go ba ruta gore ge ba bula ba se sokodiše barutiši re thušane. Segagešo se re tau tša hloka seboka di šitwa ke nare e hlotša. Letlakaleng la X Sophie Mashishi o re taba ya go ngwadiša bana dikolong ka letšatši la ge dikolo di bulwa ao wa batswadi a re itukišeng nako e sa le gona re gobatša bana megopolo re ba tsentšha le letšhogo le legolo. Bernard Mqaisa yena o re tlhohlo yeo e bilego le yona ke ditefelo tša dithuto eupša ke tla kgona go e rarolla go se go e kae. Dikolo di butse naga ka bophara Afrika Borwa empa ke hlokomela gore o sana le batswadi ba nang le bothata ka online application go etsetsa bana ba bona dikopo etswe ba tle ba boye ba etse dikopo ha dikolo di bula. Sena se baka bothata bo boholo goba ba fumana dikolo boholo sentse di tletse e se ka batswadi ba ka kopa thuso nako sa ntse le teng gore ba tle ba thuswe go thibela bothata bona bo re bo bonang. Ka jeno ge dikolo di bulwa yana mathata nna ke ya itemogelang bona ke gore ga se gantsi ke bona bana ba ba phelang ka bogolwe go bontshiwa gore dikolo tsa bona di a bulwa ke eletsa o ka re puso e ka kgaratlhela bana ba ba phelang ka bogole gore le bona ba kry thuto e tshwana le ya bana ba ba siameng ba senang bogole. Nna bothata jo ke itemogetseng jona ke batho ba go nametša bana ba rena dinamelwa ba ba iša dikolong ba le iša palo e ntši e le overload jalo re di ipiletša go bona gore ga batho go le go nametša di-overload ka mo dikoleng tša bona ka gore maphelo a bana ba rena a tla pele. Re leboga maikutlo a lena ka mehla. Dingangišano ka ga melawana ya mesaeno ya bonkgetheng dikgethong tša 2024 e gare e loela pele. Le ge kgorotsheko ya molaotheo e laetše ngwagola gore bonkgetheng ba go ikema ba hloka mesaeno ye sekete go phenkgišanela dikgetho. Mekgatlo ya dipolitiki yeo e sa emelwago e hloka go ba e ikhweleditše dipersente tše 15 tša ditulo tša selete dikgethong tšeo di
fetilego ge eba e nyaka go tšea karolo dikgethong seleteng seo. E fela melawana e ka fetoga ka ge molato wo o sekwa-sekwa pele ga kgorotsheko ya molaotheo. Se ka ge mekgatlo ya Rivonia Circle le Build One South Africa go ba bosa e hlohla molawana wa tekatekano ya mesaeno ya mekgatlo ya dipolitiki ye miswa goba yeo e sego karolo ya lekgotlatheramelao la diprofense le palamente. The court did not change the signature requirement as it relates to unrepresented parties. So new parties that are contesting for the first time, they still need to get 15%. However, it is fair to mention that Rivonia Cycle has taken the matter back to court in December to say let there be parity between independent candidates and unrepresented parties. We don't know when that case will be heard. Directions are yet to be issued by the Constitutional Court. So there's another pending matter related to signatures for unrepresented political parties. Batswala ba babedi ba re itumetse madibeng wa mengwaga e mene ba pharilwe gape ka molato wa polao. Nthabiseng Malefase wa mengwaga le 10 le Ditaba Matsipa wa mengwaga e 20 ba golegilwe bekeng ya go feta ka molato wa go hlokomologa ngwana. Re itumetse o hweditšwe ke maphodisa a hlokagetse kgauswi le tijana ya polase ka Tieversdorp. Basetsana bao ba be ba kgopela peila kgorongtsheko ya maseterata wa Tieversdorp. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE yona e hlatlogile. Theko ya dirafia le oli e fase. Dipapading, mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o nyamišitšwe ke menyetla yeo e fošitšwego ya go nweša le penalty morago ga gore sehlopha sa gagwe se šašarwe ke naga ya Mali ka dino tše 2-0 papading ya Group E phadišanong ya African Cup of Nations ka Ivory Coast bošegong bja Mabane. Bruce o re sehlopha sa gagwe ga se sa bapala go lekane kudu karolong ya bobedi fao Mali e bego e kgapa e kgoroša. Mahlwa a di bona yo wa go tšwa ka Belgium o re papadi ya bona ya bobedi kgahlanong le Namibia ka Sontaga ba swanetše go e fenya ka mešego fela gore ba kgone go ba le kholofelo ya go fetela go mantšhana šakeng. Afrika Borwa e ka boa gae ka pela ge ba ka lahlegelwa goba ba raloka maleka kgahlanong le Namibia yeo e makaditšego Tunisia ka phenyo maabane. Ka ge ba be ba tsomana le phenyo ya bona ya papadi ya bona ya mathomo phadišanong ye. Bafana e thomile papadi gabotse kgatlhanong le Mali. Le ge ditlhopha ka bobedi di be di raloka gabotse karolong ya pele ya papadi. Bafana e ntšhitša ka ga tšhweni le go tlhola menyetla ya go nweša. Go raloka magwagwa ga Mali go ile go a tlhola penalty. E fela Phesi Tau o ile a rulela. Bafana ile ya kopana le dipela di thota ge Mali nweša dino tše 2 metsotsong ye 6 ya karolo ya bobedi ya papadi. I think we lose the game in 2 facts. First is missing the penalty. Secondly is the physical power in duel the second half of Mali. Those reasons make us lose the game. Diphetogo tša Mali di ile tša fetola papadi. I think the coach of Mali saw what he had to do, and they were stronger in duel the second half. We couldn't make our game anymore. Bafana e tla thulana le baagišane Namibia fao sehlopha se swanetšego ke go fenya papadi gore se kgone go fetela legatong la go latela. We have to win that game, I think. If we have a draw, it will be difficult to go through the group stages. Bafana e hloka dintlha tše 4 go efoga selepe sa magagane phadišanong ye.
Go tšeo di kgatlampanago karolong ya bobedi ya papadi, Morocco e etile pele ka 1-0 kgatlhanong le Tanzania mo la Democratic Republic of Congo e tla thulana le Zambia ka iri ya 10 bošegong bjo. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya 7 mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. mogadi wa SABC Marimesha go tša boso bošong bele go ne re bona gabotse mare wa piše ka dikalong tša ka bohlabelele ka borobe ka Afrika Borwa a tla tliša kgonagalo tše di botse tša dipula la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di sa ka dile gabotse bjalo di tša godimo ka Limpopo province go tsena bele ka Mpumalanga wena le go ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal le wena le go ka Kapa bohlabela kgonagalo tše di botse tša dipula di tla ba gona ba tirelo tša boso magašo ba re lemoša gabotse gore a re hlokomeleng re ka ba le pula tše di botse tše dintši pula tša matla ka dibe ka dikarolong tša ka bopolokwane gona ka Limpopo province ge re ya ka dikarolong tša ka borobo dikele ba Kapa re bona gabotsena fela le ka Kapa le boa phišo e ntšhi tla ba gona ka dikarolong tše a re se tlhotlheletšeng mello ya tlhaga ka dikarolong tšeo ba tirelo tša boso ba sa re laetša gabotse gore a re tlhokomele magašo re lemoga gabotsena fela gore re ka ba le maphoto a metsi ka lewatleng a tla ragoa ka bogodimo bja dimitara tše 5 gabotsena fela ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgera tša di-temperature re thombo bjale ka province ya ka Gauteng le tla sa gabotse o le ka Pretoria kgeratha ke 24 ka dikarolong tšeo go fodile re boletše ka gore maru a tla peša ka go kgetha dibaka o fitlha bjalo ka dikarolong tša ka bo Bronco Sprayed gabotsena fela ge re ya ka Limpopo province le tla sa gabotse go mo Afrika Borwa o le ka Mosina re boletše ka gore pula di ka ba gona tšana ka dikarolong tše kgerata di fodile ke 23 re tsena bjalo ka polokwane ya bomaraba sekwala gabotsena fela ka dikarolong tše kgerata ke 25 le tlabe le fodile kgerata province ka bophara ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga go mo Afrika Borwa ka Middelburg go fodile go tsena ka Emalahleni go fodile kgerata ke 20 le metšo e meraro ka moka go laetša go fodile re boletše ka gore maru a tla pharaphara bjalo ka go kgetha dibaka ka KwaZulu-Natal le gona re boletše ka gore maru a tla pharaphara bjalo kgonagalo tše di botse tša dipula di tla ba gona a re otleleng gabotse mebileng ya rena re go lebeletše o le ka bo Ulundi 20 go tsena bjalo ka Durban ke 22 province ka bophara re laetša gabotsena fela gore maru a tla ba pešitše ka Kapa bohlabela le gona le tla sa gabotse go mo Afrika Borwa o le ka bo Makhanda bjalo ka bo Konse bjalo ka bo East London le gona go laetša gabotsena fela go fodile kgerata ke 23 re sa go lebale bjalo o le ka bo Gqeberha ka borwa bodikele ba Kapa re bona gabotse le tla fiša ka dikarolo Oudtshoorn gabotsena fela le ka bo Worcester re sa go lebale o le ka dikarolong tša bo Cape Town le a fiša le ka moswane kgerata ke 34 ge re ya ka Kapa leboa gabotsena fela ka dikarolong tše le laetša le tla fiša gabotsena fela le ntšhana ga moneteng ka Upington 36 go tsena bjalo ka bo Kimberley le yona le go ka Kuruman magašo a rapareng gabotse ge re ya ka Freistata go mo Afrika Borwa le tla sa gabotse ka dikarolong tše re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka pešitše gabotsena fela ka dikarolong tšeo ka bo Kroonstad 26 go tsena ka bo Welkom go a fiša le ka moswane ke 27 ge re di kgaritlela gabotsena fela ka dikarolong tša ka Northwest le tla sa gabotse go fiša ka Mahikeng ka bo Tosca go tsena bela ka bo Vryburg magašo go tšwa go nna ke re mošate